Vinin tradwi ti music of me, I know you care. Ou konen ke yo renmen? M konen ke yo souciye de mwen. Just shout whenever, and I'll be there. Just shout whenever and I'll be there. Rele n'importe le a, epi map la, map vini. You want my love, you want my heart. You are my love, you are my heart. Ou se ti lan mwen, ou se ti kè an mwen. And we will never, ever, ever be apart. And we will never, ever, ever be apart. Nou pap jam separe. Are we an item? Girl, quit playing. Are we an item? Girl, quit playing. Nan sa item, literalman vle di objet. Men, to be an item, c'est yon ekspresyon en anglais ki vle di, eske nou nan relasyon? Kom si, relasyon romantik. Eske nou se yon couple? So se sa msap mwen de fom nan la. Are we an item? Girl, quit playing. Eske nou se yon couple? Ti chéri, si span jwe ak sa. We're just friends, what are you saying? We're just friends, what are you saying? Se zanmi nou jisye, ki sa wap di la? Said there's another and look right in my eyes. Said, there's another and look right in my eyes. Se sa yon lot moun di, pandan ke lap gade m direktyman nan zye mwen. My first love broke my heart for the first time, and I'm like, baby, 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 oh. Premye ti lan mou mwen, premye ti menaj mwen, brise kem. Pou premye fwa, epi m tombe di, baby, 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 oh. I would have done whatever. Pou mèm, m da fè nipot bagay. And I just can't believe we ain't together. And I just can't believe we ain't together. Epi m jis pa ka kwe ke nou pa ansam. And I wanna play it cool, but I'm losing you. And I wanna play it cool, but I'm losing you. Epi m da vle pretend ke m cool, fè kom si pa ganye kap pase, but I'm losing you. Men ma perdi yo, se a dir, for misye fè yon fason pou jwen fòm nan, di fa ka ap fè pose li cool. Se ba sa fòm nan prale. I'll buy you anything, I'll buy you any ring. I'll buy you anything, I'll buy you anywhere. Ma pa achete ni pot bagay pou, ma pa achete ni pot stil de bag pou. And I'm in pieces, baby fix me. And I'm in pieces, baby fix me. Kounya mami yet moso, chéri s'il vous plaît, arrange mwen. And just shake me till you wake me from this bad dream. And just shake me till you wake me from this bad dream. Jis soukem, sekwem, jiska sk yo reveyem nan vie koshman sa, nan vie mouvi rev sa. I'm going down, 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 down. I'm going down, down, down. Literalman, to go down, vle di wap desan, men nan sa msye ap pale a, se kom si msye komanse ap fou. Psikologikman, msye pa sentil en form. Fizikman, msye ap pran kou. Se kom si I had my first love. Lem te gen 13 an, se le sa ke mte gen premye ti menaj mwen. There was nobody that compared to my baby. There was nobody that compared to my baby. Pat gen ken moun ki te ka kompare avek ti bebe m. And nobody came between us or could ever come above. Epi, pat gen ken moun ki te ka vin entre nou. Nan sens li di entre nou, kom si pat gen ken moun ki te ka krasi, sa existe entre li men avek ti menaj ke li te gen. Epi, li di kon sa, nor could ever come above us. Pat gen ken lot moun ki te ka vin superior avek yo men. Jan relasyon yo te ya, se yo men ki ta pi bien pasan, ken moun pat ka gon relasyon te pi bon ke sa. Epi an ken moun pat ap ka krasi sa. Se sa li di an go. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. Starstruck. So, man zet ap fem fou. Epi, di te fem vin starstruck. To be starstruck, ve di lor impresyonne an pil. Kom si ou santo emerveye de bote yon moun, de fason yon moun ye. Epi, surtout, gen nek ki kon reme yon artiste,
et puis là, lui, artiste là, il volait sur artiste là comme s'il content, il sentit que il est très émotionné. Eh ben, c'est ça, monsieur Abdi là. Si mon âge était était tellement belle, et peut-être tellement en forme tout, il était fait monsieur vin starstruck. Comme si monsieur obsédé par lui-même, depuis le well, il sentit qu'il va côté le tamet col, il est très impressionné de femme là. C'est ça que je veux dire en gros. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She woke me up daily. Don't need no Starbucks. Manje te kon réveiller chaque jour. Pas de besoin Starbucks. Là, on parle de Starbucks, tout de suite, ou ouais café. Parce qu'un peu le monde, c'est là, à acheter petit café, yo, mais pas rien que ça. Yo, vend petit jus, petit bail sandwich, tu connais. Petit bail ça, yo, snacks. Mais ça te fait le dire ça là, et parce qu'on connaît la reconnu en pile pour café. Et puis, comme ça, she woke me up daily. No need or don't need Starbucks. Son façon pour le dire, énergie, manger te kon bali chaque jour, il pas de besoin pour la boire café. Il était toujours comme si sentit en forme, parce que manger était toujours là, aux alentours, elle était toujours pas la veille, depuis le te manger dans la ville, tout bagay était en forme, il était senti le jam. She make my heart pound and skip a beat when I see her in the street and She make my heart pound and skip a beat when I see her in the street. So, manger te kon fait que back for. To make your heart pound, vle di moun nan fait cœur bat fort. And skip a beat. Skip a beat, skip vle di sauter, comme si ti cœur a sauté. Boum. Là où moun nan kon wè bon ti femme sou katia, et puis il a passé, ou bien on pral kontravel, ou senti ti cœur font sel battement. Bip. Et puis le camp il retourne encore. Bip. Comme si ti cœur a bounce, tellement on remet moun nan prend plaisir dans li, ou bien comme si ça tourne, ou comme si on vient nervous, ou sous pression. Là, moun, et ça, monsieur dit, chaque li pral dans la ria, ti cœur monsieur bat. at school on the playground. And après, elle dit at school, on the playground. Chaque li dans la ri, ou bien elle te kon dans l'école là, dans la cour. Comme si ti cœur te kon a bat très fort. But I really wanna see her on the week. But I really want to see her on the weekend. Même ta bien aimé pour moi li, les week-ends. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. Li connaît que li tap rend moi fou. Dans le sens, le ou moun gen yon dazing, comme si somebody get you or has you dazing, c'est comme si moun nan presque force perdi toute lucidité ou. Dans vrai sens là, comme si tellement aimé moun nan fait comme si vin à vivre, comme si non monde idéal. Comme si là, moun nan, ou tellement senti gonjon, yeah man, ou senti fou pour moun nan, ou perdi tête tout bay sa yo. Et puis monsieur dit ça fait le comme ça, because she was so amazing. Et parce que moi c'était très wonderful. Amazing veut dire wonderful. Il était très intéressant, très belle. C'était une belle créature. Ça te fait monsieur t'es comme ça. And now my heart is breaking, but I just keep on saying. And now my heart is breaking, but I just keep on saying, baby, 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 oh. Mais kounya, que brisé, mais m'a continué dit, comme si relé petit bébé, petit chéri, comme si quête, monsieur pas qu'à croire que femme ça quitter le vrai, si femme rêve li. Si yo grandi ensemble, dans l'école, dans la rue, et puis pour essayer moun ça k'ap quitter ou men. So, ça te fait monsieur mal en pile, and Justin Bieber. C'était petite vidéo ça que m'te pote pour nous moun yo. Si nous remel, like, partager, commenter, et puis follow moi parce que m'a pote plus belle bail pour nous.